پاشی شەڕولێکدانە کا زۆر تەگا حکومەتا عێراق داگیر کردە کوردستانê ئەم 1945 ئاوارەی ئیرانê بووی هەر لە دەبەرا بارزان هەتا ku daxilî deşta mergevelê bûyîn li bin bimebaraana dijminê bûyîn anî em 6 eşîret bûyîn bere Îranê çûn xelkê derevestin li ber dabû xelkekî zor bû eger nebebin 35,000 ta 40,000 nefer hebûyne malatekî zor îş bimebû ew bin bê pisama dabarandin an malatê dakujin an mirova mirovî şehîd bûn malatekî zor hate kuştin paşê hevde roja tekîstana sard em daxilî deşta mergevelê bûyîn roja ava Îranê ew ê rojê li jê kontrola eskerê Rûsya bû em îş aware bûyîn bi wê beşê ya ku eskerê Rûsyalê û em daxilî Kurdistana Rojhilat bûyîn evî rojê li şarê Mehabatê Kurdan encûmenek hebû berê ve birnî bi serokatiya Qazî Mehemedê bi harûkariya Rûsya em li deşta mergevelê dabeş kirdîn bisa herêmê Kurdistanê Tilgever, Melgever, Dewlûberê Wirme, Dolê anî Sebehlê, deşta Bêlê, deşta Şinoyê, deşta Larcanê, deşta Sundusê, Dewlûberê Mehabatê heta şarê Bokanê egete şarê Seqizê Seqiz li jêr kontrola Îngilîza bû neya Erûsa em hatîne dabeşkirin seba deverane her deverêş Barzanî bire gevrek bû dana mala Barzanî bixwe li Şinoyê bû dige Şêx Baboy Mehmed Sedîq û Şêx Suleyman li Nexedê bûn Şêx Ehmed Barzanî li Mehabatê bû û heta şarê Seqizê hatbûne lê damezrandûn zistaneke zora sar bû axa hindeke baş bûn hindeke xirab bûn em şarezayê wê jiyana Îranê bûn malatê beş ne şareza bû malatekî kim her gundê lê axay xanyekî retebe wê malê za du malin sê malin li gundê maleke axa daxanî de tevê û çavê xwe de tê 1945 manga 12 roja hevde li Mehabatê Kurda ala bilind girt roja alay Barzanî lê bejdar bûye li bilindkirina alay 1946 manga yek roja 22 kovara Mehabatê li şarê Mehabatê hate diyarkirin Barzanî lê bejdar bû Barzanî dana hêza bergiriya komara Mehabatê Barzanî serokê wê bû Qazî Mehemedî servegirê komara Mehabatê bû Barzanî xeber da milletê evî twana hebîtin bên bere Mehabatê silahê Mehabatê de wergirîn dê Mehabata Kurdistanê komara Kurdistanê parêzîn li dijminan paşî yek heftê û mela Mistefa hat em birdîne roja avaya şarê meydanek bû mela Mistefayê ser qola yanî amide serok bû leşkerê danan ew bi zabitê li Êraqê hatiye nav şorişa Barzanî ew bûne mamostayê tertîba komara Mehabatê Ezel Abdulazîz Amêdî bû Salih Birayê we Ehmed Axa Enwer Begê Dewlûberê Koyê bû Reîs Bekir bû navê hindeka bila min tê teve ew bûne mamostayê berê we birina
ترتیب لشکری کمارا مهابارتی که لشکره ولی مصطفی دست بکتن با کماره 12 کس کولا داره 12 کس اگوت لیزگه بلا گوری و اگوت سر لیزگه عامر فشیل اگوت سرچل کس اگوت سرچل بله ما دست به مشق کردی کرد هاتو شوی کردی بو پیش برو بو راست بو چپ و اما زور به خوش بو او ترتیب او فیر بود اما زور به تقریبا 10 روزه که هم فعل هاتو شوی بود مناصاره و نوات روزه میدان اظهار چراغ کوبونه و بون قاضی محمد بارزانی همه بارزانی اوی کل علاقه مشی سربازی کرده لرخی مزگب تاصور و ترتیب که سربازی هنو کسی تلفزیون هنی شهدتن قال که خوناسی و بیتاز کس لحیاتی لماین و لمیدانا چار چراغ قاضی محمد دست خوهن دبلن کربو که اولش که تاد محاوات به جوله و کسکوه خرحال بو پیش و به چپل لیدان و خرح لیدان بو لشکری او لشکری بازانیا کو مسق سربازی لمحاباتی که هات دیدن او خانی و به حکمت ایرانه لمحاباتی امسوی نوا خانی و بلا سلاح کماری وز بگیرید اما قرآن دانا دستوینده و قرآن خون سلاح کماره ولا جستم داوی پر قرآن ها پیروز خیانت لکمارا محابات ناکم ده مخلص با پیشاوی کرد با سرون بارزانی هایش تاگه که برنو اگوته برنوی دموکرات علی لبانه با علی ساسی کرده بود داده نتگست بیشکا کمارا محابات بارزانی یکم کس بود که بچی کمار دشمنا بپارزی دا کل لشکر تفنگوی گستن چند سرقوله بعد برده رسم که جوان بشار سقزه هات نبره کردن شهید یکم کمارا محابات خوشوی خلیل سیفی بود که قاید زبهی بود گردش هی بطت نیزی شار سقزه بی امنی گرده وامشا 1936 مانگا 5 روزا 15 شرنه قومای خلیل امید خوشبی خلیل تگر 12 کسام دیندار بود کنه خلیل خوشبی بود لطردیزه هم ده خوده که لمحابات پره و رسمکا سربازی یا جوان یهاتی بشاندن